Goran Vinčić Vinča rođen je 27.2.1995. godine kao treći od 6 djece. Bio je težak 3300 grama i dugačak 51 cm. Po horoskopu je riba, omiljena boja mu je zelena. Kao mali imao igračku majmuna. Stop, izvini, Burazer, ovo je trebala biti kratka najava za tvoj stand-up specijal, jeli? Mislim, ovo je predugačko. Pa mislio sam staviti samo par tih informacija o sebi na početku. Brate, ti ovdje elaboriraš na 4 stranice o odnosu sa profesorom u osnovnoj školi. Misli, gledaj, ovo će trajati sat vremena, duže od specijala. Pa ja sam mislio da kao osjećaj, djetinjstvo, malo da se upoznaju više sa... Šta radiš u autu na početku i sa pištoljem i cigarom? Šta će ti ovo? Pa to je ono kao da sam cool, znaš. Žene... Vidi, nemoj se ljutiti, gledaj, ovo ti je obrnuto od coolu i ispašćeš glup, smiješan, samo ne na onaj način na koji ti hoćeš. Hoćeš da izbacimo taj dio s osnovnom školom? Ja bih savjetovao izbaci sve i ostavi datum i na kojoj televiziji će biti Jamen. Pa neće biti na televiziji. Dobro, na Netflixu ili gdje god. Kakav Netflix, pa nisu nam se nikad javili. Dobro, gdje će biti? Pa na YouTube. Aha. Je to neki problem? Ništa nije problem. Ja sam sakao buku. Kad si me zvao, si mi rekao da će ovo biti neka ozbiljna stvar. Sad mi kažeš da to ide šta? Na YouTube? Vidim ja, tebi se to ne radi. Tebi je to bez veze. Stani, izvini, ja isto pretjeram. Nisam ti htio rijeti. Ne. Već radiš, misliš, ako ćemo se ginuti, Slušaj. Neću ja nikoga sili da radi nešto što se njemu ne radi. Tu radit ću. Nema nikakvih problema, ti si slobodan, ja zovem Navojca. Mislite da bi ti Navojca došao? Pa naravno da bi došao. Ajde, nemoj me zajebavati. Gledaj, reću rečenicu kako ja mislim i onda ti radiš nešto god hoćeš. Ne može. Vidi, sad je gotovo, pa imao si priliku reći... Boli me briga, ti ćeš mi reći što da ja radim, brate. Ja sam Goran Bogdan, radiš što god hoćeš. Ja sam Goran Vinčić, ja ću reći još više šta hoću. Ja ću reći, a ti vidiš šta ćeš s njom. Nećeš. Jeli? Ti nije bilo na pamet. Novi specijal Gorana Vinčića Vinče od 1.10. samo i ekskluzivno na YouTube. Šta ti aplaudiraš, mali? Ti se sviđa ovo? Na YouTube.